judo wushu ti te boxing te kickboxing di le akel kual baka chuan chen fighter experience ni thatak ani wangin zena hian Mizoram Fighting Championship sang ni som ni panga bantamweight kan en ho do na tuna ka veilama ding hi hunter vengai zol tagin kum som ni pakat a fighting record 9 wins 4 losses and 0 draw fit nga la in jirukasang a reach 172 centimeter in a fighting style freestyle ania SPS gym NUNPUIA tagin mi puite u blue corner Israel atom puitur kating lamading hi selling Mizoram tagin kumsom thumparuk a fighting record 7 wins, 0 losses, and 0 draw. Fit Ngalin Siga 172.7 centimeter reach na in a fighting style judo le wushu in red corner NUNPUIA. tin NUNPUIA kan sei lok ngan kal sia dang chu mana mismai na event kan siam kan ne ya gym challenge event ta hian ne ta ha awi hadron khelan ning sia ta ham atum pui pa hi switch kick head kick mol tuken anok out to kata tangkhan ama hi judoka chau ani lo MMA complete fighter ani ti hi ka mu ve ning sia kaminu han chaklo kha an nei mi lo MF la po champion to MF kan ti ha chuan tuna MFC ma kan even nei thin Mizoram Fight League kan ti thin zo khani ta pohan lo champion to ni chuang chuan he pa hi experience nei thatak ani le rang khotna kan bodon red corner NUNPUIA le blue corner Israel renuma bantamweight bout le kicking bullet tana ain ve mega tun dit mona hian NUNPUIA hianin wa khika tuma chi ti lai na lo back level thina NUNPUIA hian close om hi tum doni ka sia tun ma lam pangpon judo chola re mem harai du shilo hak do thina khania among team khop be kan sei la kan judo ka kan ni na ha alang le thin a judo thro moi thai khop me ka ha Israel hi film khur lo chon zena hian NUNPUIA first loss si Israel hian pe thengem si thiam har tun dit mona chon ala in ve to na fighter pan hi te hi hei mai ve to na tu ti line le kiki an nia an mang ve thina singat sanai chon in pet na chu har de lek kati mai mai ke ma chon ngai dan chon mar chon lu le taksa chuan an la tuk thowa an kai za hin pe sakta se an circle kol tu le an che sung sung tur hi an movement hi boy thei thina hei hi le kick poimo na lut tuk ne me ya phei chuan left high kick moi tukin tu han Israel khan NUNPUIA hian thua tum doi puna hian na thua thua thei doi an na lut tuk puna khan amma kan la soi to la NUNPUIA judo ka ni na a thiam NUNPUIA amma ra chu Israel khian atum ching view ning si a tu na hian top control an nei jok dai me NUNPUIA pai thlung ni jok si kha Israel hi top control ne ya half guard ta lu ta a tho thengem NUNPUIA ringa hian ringa khian kimi position ngai chi han referee na tho ti ranga center a daing ka ring kimi position ngai chi khan referee advantage play lem lova ma se spinning back kick moi tuk Israel renuma abainal tlat Israel nichin po han left high kick han aron pe jau to NUNPUIA halin vek mala a kick ki chelo khop me Israel renuma Israel hi chuanin distance of mi tumina lang ri wa chan chu NUNPUIA hi increase chi wa kan lo judo lam panga background soi to ham background lo nei to international thing po medal lo la toi thei ton NUNPUIA straight right moi tuk Israel an vek man ma la chu single leg take down Israel renuma a take down thei bik lo Israel ai thavet la body lock body slam moi tuk Israel hi an bua sai na thani garing
NUNPUIA cái tiếng á take down thấy cái chỗ có vật hạt mù nó nè Israel lên mà grab tiếng chắc khóc mày cái cần ăn khấm lầu răng khuẩn sẽ phát mũ đom về mũ đom khóc mày mũ đom đôn chia cho mũ đom đôn chia tôm đấy mày cho nên giờ này là hiện NUNPUIA sponsor tôi thì xóm lại sponsor selling fitness center anh đi bao cả hiện Timothy store selling Elmazo Chan Mari Ephraim Zofa Fitness Irene Restaurant selling Sangtei Hotel selling Sial Khopui Restaurant selling Relics Apparels and Printing Ramhun South Omi Hardware selling Levan Electrical Stand tuna Redco na zo NUNPUIA selling hiron sponsora kha nakin la po fighter te denga sponsor tu hi omse fighter ta hen future chatak tak an nei thei zel na na min phal chunga lom thuk an soitel lo thei lo ni chuan zanin event hotling tak an nei thei na na min sponsor tu te kan soi lo thei lo boka Hotel Platinum and Restaurant chunga ani ba ka hian RTZ Enterprise Shop 19 Lene Surf te chunga to ni veni ani wangin hotling takin kan nei theya ani chunga hian lom thuk an soitel du ti kan soi le sam du ni round hin da chân đôn à nãy trên à NUNPUIA body throw môi tụ kan soi train kha Israel hian man thiam ning ka sia throw tumping hen body lock hian alo anh nghe taksa hian body lock kilo ni man zia kha NUNPUIA hian dongen throw thilo ning ka sia Wizard kha aman le thina kha Wizard throw tum le thina Wizard kick the pot thawa thena son kha tiang kha me ya chuan tu na chan le don ne blue hian ve a blue hian range oma tuma a kick le don em kaf kick ka tu me mo Israel hian nia range da hi tum khop me a fighting range hian NUNPUIA zo khe da ang ka tia NUNPUIA circle a tu na NUNPUIA circle ko le a NUNPUIA hi chuan lua tum ve ma se Israel hello back le a 1-2 kha atika sei kha Israel khi a left high kick khi a left high kick khi amang ai lo thin NUNPUIA a per khop me tumpui MMA chân tumpui te tlung lai han khoi chân jom tur ni amaro chu Israel tu no harem lo ema cage bulani wagen khoi chân jom lo ania fair play tu na hen rai chanom ve ve a an rai chacha dun khop me NUNPUIA va klon tu te lan sweep kick amoy tuk amana alo sweep zo mai an moi lam atang hian NUNPUIA hen sweep theng em a sweep theng alak lo ngem khi alak lo chon an position ngai chen refin a tho tir nga alai khan ada le thia no ada tun chu da ton ya asan chu Israel kha advantage in oma half guardian boka on position ngai chen to han an refin start chat tir le ani half guardian luta NUNPUIA hi nia kan soi thina thatji kan soi thina amara chu akum tam na te pole a in activity te poilang ve do man te chu katia kum so mai tam min khawan ne ni hi chu bang chuan kum som mai nin lo kum so mai tam NUNPUIA hi at lei ro chon rin Israel hi lo pieng ve do chu ni ti hop chon thawa amara chu zaina ero chuan an tum tok viu ni tu na chang cho tu na hian NUNPUIA hi chuan ve le ding a hian hanam kwa zak se chua tum a noi chang pon ambar atem chu nei thia ma sen noi chang Henry na hian in chung half guard tang chen ambar atem chu har ve do mai thia amara chu half guard ta khen Israel po hin lung oi mon lo ka tia kitia kiwa anghong a do hi phal an amara chung hok phal lo ani amateur a jon refin activity claim ni na a sia a tho tira asan chu Israel po khan half guard position kha advance tum chong lova NUNPUIA po tho tumin a be chong lova chuan chan fin ha inactivity angai nyang a tho tira tu na rin chanom le me ka Israel hi chuan tu na Israel an nor beta an ni zeu Israel kha ani moi tuk ni le zewa avan pe chiang hun a zo tlop me a relo thin ani kan hun a hmuhnawm don chawa tu na kha top ma khan NUNPUIA khan a ke man sakhan sweep zeu tuma NUNPUIA kha
balance sa chakop may nunpui kan ti Israel kha balance sa chakop may Israel reno mai hi an buat sai na thani pa hi a khel chazok mo chu ti thea san chu take down ne ya to control nei jok boka mara chu se ta han jat te han tingen buang ka tha thiam la ba tong din muna chon Israel hi ne a din muna la thada we mo ti se kan a left high kick hi aron mang ne zau thing kick hi pui khen al ven la chon ake lo mana a pai thua ten sweep zau mo li tuk an ni boka round thum na an ni pani chu round nga pokel se an thei me nga an fitness sa that mel dun khop mai an la ha lo khop mai khi an kan la ang loi lo re chon le ya round thum na ha ai chuan mau gat te hi rit tak ania mau gat te hi nok sak thei te mai nia ha to chu an ni chu ka pol ang mang lo mo ti mi tu ni kin pani khian anin la straight right mo yu tuk a combination dat lutuk tu na han rinaman Israel rinoma significant strike sang azok don ang riau me nun pui khian va aggressive atum ve ma se lo back ve zel ani hian arrange check hop me khi arrange te na hin mang chin ti hian arin kha kapti kha a straight kan ti a left high kick hi nun pui khian a tir tingin a veng lawa vai thum vai li vela pet fu to khi a ven de chu ngai ni Israel khian a pet jing to hop me Israel khil da ma nun pui ta nun pui khutlat me nun pui an Israel full got a lut wala tin nge hoi lam pang chung Israel an ti ve don full got a tingin ti don kan lo enang tin taksa hi than lo chu do chon mal ve zuk thina body control ki tinga an hua tanga control an ni tumpui har sa ve thin khop mai amara chu a thenge me fellow nun pui ang ground and pound to ma tu na hian ground and pound tuma thei bik lo Israel khian tho tumin a bem ko fellow a hammer fist nun pui an point score tum khop mai ang chu le zau china kiu man phal ani loi ma chera chuan nge ti kiu chen hok ro ti te po mi pui tang sun ve thea san ju UFC an hok pop zel sia amara chen me chera chuan kiu man phal ani lo ni nun pui la travel tu ne mana chuan nun pui hian ground and pound tu ma tu te la na lo ve referee inactivity referee kan referee zain ta strict khop mai activity mu tem chuan tho tir hal zum mai amara chu kha mi pui tan chuan mu nam zo ka ni ding chung ai han nek bon hi chu mi zo mi pui phe chut atan le zo thin mi zo mi pui mi ta chan tero in nek bon hi bo in pom mai chu in nek hi kan mu mo ti tlat ne te do na to ma non pui ma se rom son thei lo a fake le zo thin Israel la khian a distance a mang thiam khop mai ki chu Israel la khi a khel dan khi a class ka ti na chan lo thei lo chu hetia kan van nek chwa don hianin kan van nek chwa don hianin arrange ate khi ate china chuan heta hian cross kan pek la che hianin step khatin I kan ba movement kan pek chin ta ni chu ti line ani khian a khi pha tur to ve che khian step thum na wang ve khian a khi le zeu china khi a class ri riau ka te ke chu a khel dang khi mo singa nun puyan the ball get take down ni tuma nun puyan tum sing han overhand right at pezewa the ball get take down a ring ponan tlat mai ke suni se chu a take down ngen ka ring mara chu kuna top tlat ava khom lo thin ve mo nom khom mo don chu mo kan tia a to man zel mai mo nom thum ania chak zok chu no mangai mela ma se he en o refin china han time da ko wangin hun tle a pedon refi ti he kids ring le ki cha chan thu ber ti fe tur ne san chu to pa khain lo wa ne ania non puen atwa ma sa reverse lat mai reverse na lut tok ato kun to pa pan rai lo thin mo nom don chawa ui thin an ne to kang reng khop mai ne to ang reng khop mai fighter te an class zone tak an ne Israel straight right khap pet siang khop mai to ha jan an khi khan film kuro chan mizo na kan chin de chu kan pe chu hian khabe le mai ven lo hin ya an open de uthina
tạ han neck phụ để sốc rồi là khá khá mình cái sự han này bộ anh beton phụ chiếu left thigh kick khá aveng lâu thiên nên bây khá mình khá significant strikes chỉ là cho mang nghe đó na just tem bị ta ending anh yang chắc rồi cái nằm nghe trong ai xì judge te thulu na kan hak le meka round thum chu kham lo deu ni tara round nga han khel se mo no ve ve hong main event round nga ni se mu dam don sin round ne nga khel se an ha pon ha lo ing khian ni pani ka chan fitness cha du khup mai round ni pola khel se an ni ka chu an azok clean do lu tu an Clean fitness door. han shiat clean don tu tin Israel hi seita ha ni po hi experience nga ta kan dia he mi state championship ate po hian state championship ate po hian a khel fo to tin Mizoram ai ate po hian national po kal fo to ni Israel renuma split ti kan hule emeng o ka ti ka sei thiam chu har ka tiam ma chu union mas po tun tum chu kan hum mai thea union mas decision po kan hule mai thea an in ne to khop In mai ne tu to- na ka chuan in ne to kan ne majority decision po yom theng majority po yom ve the tiang ha chuan in ne to lo to majority kan ti chuan judge pakhatin in ne to ka draw puanga pani judge panin pakhat zok zok kha chakan pung ti an ta majority po yom ve fo thina om long ti po soi thele one tu na result an pong don ha ya chak zok an mangai lan puya selling gi tan tun tam thai khop mai kum danga po han an tam thai khop mai selling media sa ti han ram tro ge thina MFL Mizoram Fight League kan de hun lai po khan nun pui hi tro yam tu nei tha thai khop ne Israel ren manga chakanga lal nun puya selling an puang don ne Mizoram Fighting Championship sang ni som ni panga bantamweight in Fight Hmuhnawm ta karen zok ta ka split decision out chak zok chu blue corner Israel Arinama oh ka ti kha split kan mu le ni pe mak long ka ti kha chan chen ni to tua Loman Minsem Saturin NUNPUIA, Point Puviel amateur Soma, President akalua United ataklo wek Sports na su po Association chu of Mizoram and Chief Technical Director NUNPUIA and that Senior Vice President of kan mu le ani ti Mata lo thei lo Ringa Lo Chau Sela. an kum min thau na tle na lang dewa tun tum ha chu kum so mai tam in khaw ni kum no pang